الغابة نحروزة ديزكان سمي تمدينة تيزي وزو ديك بريد غير كدارت رجونا البور رجونا التاجد ديون ومكان يشبحن زيكني معنا ثونات ذوك مكان كيني ذي فقرايا كيني تفسد سواطاس يفكرت النظام اسن سبت 28 ما كوزو جارف 16 الذي يوث تويزين غاسو وقوانا وذي دي كان ذيس معنا غارزان غير مكان اكن ذاك سن كرا دنيان يستقصى ديون مدبر تدي وكلايا كيني يدي فكانا والنا يدي ساولن اكن ديلي تويزين اكن بيغني وند نبون تصور ذوك مكان اكن توالين الحاله في مكانك. C'était vraiment un véritable paradis sur terre. C'était un lieu où nous avons grandi. Pratiquement tous les gens de Tizi Ouzou passaient leur temps ici. La JSK s'entraînait, les jeunes s'entraînaient. Il y a le rocher des Aigles qui est actuellement agressé par les canards, il y a la fontaine des Orangers, il y a Tajrot, il y a Zarot Zizwa, il y a tellement de places, de belles places. On essaie de sensibiliser les gens de manière de façon à les récupérer. Et on espère que la société civile comprenne que je souhaiterais aussi, je demande un appel aux autorités de la wilaya pour qu'ils se penchent un peu sur cette place qui est en train de disparaître progressivement et c'est dommage. Mais il y a un projet qui est dans la direction de l'environnement. Effectivement, il y a un projet pour essayer de créer une forêt récréative. Oui. De manière à ce que les gens puissent, les familles puissent se promener, parce qu'elle est à proximité de la ville de Tizi Ouzou. Le projet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Placer des bancs en bois. Des aménagements. C'est quoi? Déplacer où les familles puissent venir regarder les arbres, les oiseaux, je ne sais pas. C'est un crime de faire des commerces. C'est vraiment un crime. Personnellement, je serais le premier opposant. Le président Nar, M. Marzouken, il est le premier opposant au béton. C'est un bonhomme, un lutteur comme tout. Je ne sais pas. Je regarde. Là, nous allons dégager minimum 305. Non, la même chose. On a dit aux gens, vous les boire. Mais vous reprenez avec vous les déchets. Pourquoi l'agression c'est gratuit. Un petit geste. Le sachet, Monsieur Sénateur Omar, il a plus de 70 ans. Il vient de ce qui passe à ça du Maroc. في الطاح مذوش بغداد طفي نفوس اتخيلك مرذي ثمليض مسياق قاعد ومحروس تتنادي تثدر تزريض ما طفنت ذي فوق الروس تنادي تثدر تزريض ما طفنت ذي فوق الروس
هذا الشي ذا السبة ومحروس أما تمقرطة هذي نغير ولد زي الحبوس ونحسب غثامك ما قعدن في اللغماش دروس ونحسب غثامك ما قعدن في اللغماش دروس ثنايي في الطاح مذوش بغداد ذاك ملاغ هذا الشي ذا السبة ومحروس يساولي يدغر سفغاغ زيغ من كل ثغمر ثعوس الخبر ذي ثدر ثيفا زيغ من كل ثغمر ثعوس الخبر ذي ثدر ثيفا ثنايي في الطاح مذوش بغداد زنزانين هذا الشي ذا السبة ومحروس اهوي غسنك يهوايين فلا سورة تكافوس يك حملة غثي حملي فلا سورة تكافوس يك حملة غثي حملي اني غيف الطاح مذوش وارتقوا هدف ومحروس غم غيا كل جرة ينس زقرغتي الزرب وكرموس يتروي يجرح يزر ينس واسمه حوصد سوين يحوس يتروي يجرح يزر ينس واسمه حوصد سوين يحوس ثنايي في الطاح مذوش بغداد فكي يا برنوس اضروح غدا عجل غثي كريم وردت تعقل نار البوس قدها ستل اللي انت يريد اسكس غلخيقي ومحروس ستل اللي انت يريد ما يكسر خيق ومحروس قدها ستل اللي انت يريد اسكس غلخيقي ومحروس قدها ستل اللي انت يريد ما يكسر خيق ومحروس قدها ستل اللي انت يريد اسكس غلخيقي ومحروس قدها ستل اللي انت يريد ما يكسر خيق ومحروس